I pozdravljam ljudi, ovo je još jedan video na kanalu Jovana Đorđević. Sad ćemo da igramo jednu igricu, zaboravila sam ime. Hej, kako... ne. Zaboravila sam, ne veze, važno je da ćemo da se... Ovo je jedna cool igrica, drugi je izmislio Stefan Lukić, instalirao. I onu drugu igricu što smo je igrali. Ajoj, malo sam loša, nisam se uvježbala. Ukucajte tu igru Ekstra. Play prodavnici. Moj drug Stef. I ljudi, ovo je moja baka. Slučajno je ušla. Izvinite. Nemoj, tako je. Koliko imamo da sad? Joj, ne izbrdice. Kada ovo imam? Samo da zatvorim vrata, zato ću staviti pauzu. Evo ga. Idemo ljudi. Joj, treba im gorivo, brzo. To. Idemo. Ja sam inače ovdje malo... I joj, malo sam grozna. Dobro, sred. Idemo. Imam 885. Brate, treba mi gorivo. Ovdje mjerilice mrzim, a vi koji igrate tu igru Ekstra, zato ćemo još igrati. Ovdje početak nije dobar, ima dobre gume, treba mi malo brži auto, zato mi trebaju pare. Jeste vidjeli moj okret, ljudi? Evo ovdje je došao Stefan, ljudi. Da, ljudi? Joj. Šta ćemo sada da radimo? Malo ćemo nazvati. Evo ga. Brata sam i ljudi. Inače, ovo je treći video. Joj, ljudi. 260. Prekinut ću snimanje i ljudi, to je to od ovog klipa, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!